Shubor nag-shlem jong unongsan Hima. Ka Umphyrnai Sports Club kala jam siya ka final hagi lumpung yelay kay Under-14 Boys League arajar arpulay bala penyay de Shillong Sports Association hadin bakalala ban penlim no ya ka Maureng Sports Club da Shikola Not hagakhat tarik unailar arajar arpulay SSA Stadium kabadan Hapolo Shillong. Ya ka nam job hagani ka jingya kun semi-final kalawan urlong lengba ka Shikol kabala tep da uban kershan bor khar kungor haga minit ka bakhandai lingba gani ka jingjob ka Umphyrnai kan penkre banyak kini ia ka nam Lahduh haga khat khandai terik unailar pursha ia ka P.F.R Football Academy kabala job ia ka Maulai Sports Club da arko le iway haga way pat ka jingya kun semi final kabala long haga tega ju hi ka sngi